Akamangding ping ko ratrok angding sokre trok along kitok bonta thura arjap non puat happy and ponsi nihang Karbi Baptist Association Nimarli song atum nihang Longri Baptist kajalang amai arlo kido longdon amonduli alongsi paman ponlo Lakhain ko rapho nilip MSC constituency ka parlo Longdon Baptist amonduli along Nimarli amai kapachun ponjia phan mai phi monju langnipi dunmai phi Jenny Ronghangpi chunbang Hana Ingtipi Dehin Rimbang Kelvin Hansel apen executive secretary ex officio Reverend Banting Teronatum Pensi langchari dunlo Mai ese kero karcho NLB ROK worship abutung nihang Longri Baptist riso okorjang kajalang amai phu Gandhi dimong penja ponsi alira cham pidunlo lapen mai ese arna malam kewanatung Reverend Banting Teron executive secretary NKBA Dr. Monalisa Terangpi lecturer Dipu Government College Hana Terangpi women secretary NKBA anparta mai along alira cham kipi pen kachetong dona phai Reverend James Rongpi Reverend Tenson Bay, Reverend Kamson Rongphar lapen Liu Rongphar atung pen chenglok aluhia man pen chetong dun lapen Karbi Christian Fellowship Dimapur ki dua tumta chetong dun renki NKBA kado kabe pharo isira krek thoma monduli angbong troxike ba monduli pen bang pharo isira troxike bra phwara atung chetong dun si amonduli tin ani marli atung lun kachapate bang ki thoma se mate trayo bang hinia se mati duet lapen Bible alam karju ke thak lasom si Bible ning ka chibi pen tipu hai hu ka chapate padopon si mai ing samjin pen pachun ponlo registration long pen and dam dila phai mo al na sam long asi chini la os da mena ki chitong ru tum si ki ong lo bang horo isira kre ki thoma ri ap long pen chitong si ki ong la so ni mardi ki sing ro mai long ko pipia se ke sinang tum chi pipon la anil tum non la bang so mai long atipi ben ki la NKBA ni kan kan team phana tipi ki endo mi thang ka charja ba putha sila so putha se non sta me la bang so seminar non sta me ni mardi la pe mi thang charja ba lam pe si tu kung sai me sta me da session ni padolo and pen pining be jo pa ma chu da ke la bang so season long la pen la arna malam ke ban speaker tum kun na pen si bang speaker bang ke nut ke ni tuma executive secretary ke hai Reverend Banting Teron la nge mat lo ai pen adun tu unit bang ke Difu Government College lecturer lo Dr. Monalisa Terangpi la kan kahini la pen nut ke ni tha wa da secretary Joki Hula pen Sanjit Crow Karbi Anglong Live